Ajde da te odvezem, može li? A? Da te odvezem, dok li ideš? Do Lisinu. Hoćeš da te odvezem? Do mosta. Da ne ideš peške? Do mosta ako može. Ajde, ulazi. I koliko ideš peške u prodavnicu? Sat vremena. Sat vremena ideš peške. Aha. Pa nemaš se što da odeš, a? Nema. Na bliža prodavnica nema, a? Nema dolu dolje Lisinu sela, vjerojatno. Pa ideš po namirnici, a? Aha. Ovdje dolje Lisinu živi od sestra. Od poljoprivredu, od čega živiš? Socijalnu pomoć. Samo socijalnu pomoć. Aha. To je slabo nešto, imali 15.000. Sam uzela, da sam imala treće predavu, sam uzela 17.000, a prošli put 13.400. 13.400. I može li da se izgura mjesec na te pare? Slabo, sve skupo. Sve je skupo. Autobus neki što ne uhvatiš, imali, prolazi ovdje autobus. Posle u 10. Pa možeš tad ideš. Aha. Posle kad se vraćaju da su autobus. A od put daleko li živiš? Od asfalt. Ovo sad. Pola sat na gore nosiš torbu, Aha. tešku torbu nosiš. Teško. A sa sestrom li živiš? Za sestru. Samo ti i sestra? Ja i sestra i njen 9. Aha, Zet mi preminuo letos. letos. Aha. Bio bolestan. Pa radila li si nekad negdje? Malo u Kruševac u pekaru. U pekaru u Kruševac? Vratimo mučilo da sam bio bolestan. Sad sam na Birona, ne popustu. Na Biron. Pa nema, ovdje nema gdje da se radi. Nema gdje. Ovdje li je negdje prodavnica? Aha. Odjedno preko mosti gore i... A? Gdje tačno, ja ne znam. Na gore pravo? Aha. Još na gore? Ne, ja ću gore. Gore kod škole. Ako idete na gore, ako ne može i tu. Ovdje? Pa komšije imate li komšije? Nemate li komšije? Smo sami. Postavite tu. Ovdje? Hvala vam, puno sreće. Ajde, prijatelj. Kakav je auto posle voženja po ovim selskim putevima.